دو سوال داشتم. نشد همین نماز، وقتی که نماز میخونیم دنبالو همون چشما را پوشیده خوانده ممکن است هم قرائت انا برای که مقصد شده چشما شده عادی میخونم خیالم هر جا میرود روستیگه ممو خشوع حضور نیست و حلاوت نیست و نماز همون چی راهاش بود هوای میگفته به امامتی میگذارم در خونه چهار پنج بچه ها کتی میخونم با تجوید خونده میتونم لیکن با همون چشمای شده خیلی باید قرائت کنم خیالم میرد بسیار چی میشم ده مقصد اگر یگان چی مشکلی ندارد همین. اصل намозгузор бояд ба саҷдагоҳ нигоҳ кунад ва агар рафту чашмаша пӯшад ба хотири ин ки фаромӯш мешавад қуръони карим, дар ин ҳолат яъне намозаш дуруст аст. Ба намоз ягон зарари ҷиддӣ надорад. ҳатто саҷдаи саҳвам воҷиб намешавад. лекин макрӯҳ мегӯянд, яъне асл бояд чашм кушодагӣ биистад савоби бузургаш. Чунки ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам вақте намоз мегузоштанд ба саҷдагоҳ назар мекарданд ва гуфтанд ки саллу кама роайтумуни усалли. намоз гузоред чӣ хеле ки маро дидед ки намоз гузоштам. аллоҳу аълам.